Mais très cher. Les Maorais, les Moéliens, les Anjouanais, les Ngas Djanois et les Ngas Djanoises. Bonto, abantu basi. Ranguna haja harimwensi inu mtu parisa tamba hazi ya mimbure. Bilingani hamada lilali kaurambi yolisi. Sindi wali pasha mvyo shakweli hakika mvyo daba. Lilonda bweni kubali ukanga wa mvyo daba. Na bilingani hamada lila. Hata tsineneba hata zemfia wakati kazi tuheyando. Imagine hamada yale ajo kakado buha hata zemfia ze bloke wizo. Ils ont des intobaka. Halafu banoro unu se decide ninji harima attends, ibra mnabendi alafu jeru hamadali nenga digabilio ke problem katsujwa enguji les zono wendeni shando kwenda ukaya mwendo ya hambe daba hamadali la tu hamadali la ligabili ngalifanyao namreleje grand-père awe teshelea ngamonzo nji harima regime ya al-imam mheshimiwa Azali Othman bakamema alalaka ngamto Paris ambahazi utsonya madziranzi bogambe haukawe gambe plus gambe etegala gambe mjuma ye magambe. C'est pas possible. Mais c'est fou quand même. Hein? Mais attends, panza bari grand-père yande yao chintana melewa kanga bomba yijomba ngabo jijomba bahiwe jijomba bomkatakafu John Wendo shansi nashwa ngebilo nende parce que mino tabio harialo mwezwe hii famtu tokomata pa la riali ngebilo nende wewe bomba yijomba libalandrabo ngalijo utinwa zoma bajani kangwa nzoma pesa ya bure yani ndainu yangu au l'argent facile Boé, après bouton, près d'interrogation. Négatif. Près d'interrogation. C'est pas possible. d'accord abo tu hanzan shangiri Azali ani shangiri endo tu n'as qu'à y aller faire comme les autres aller vandaliser les drogues. Ferme-moi. grand-père la lâche-toi n'est pas une solution zéro Mais pas autant qu'on te donne de l'argent facile pour que tu puisses insulter les peuples comoriens. déjà mingamendo nabo solution ani ko yamando lutumziani msirejei o makazini hanyuhon komor Elle a leur interdire de ne pas franchir à mettre les pieds dans leur territoire national. On viendra. mais attends shabala mambo mtije Tant qu'on aura envie de venir. Non, 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 non. Babio, non et non. mimi deja makalma bakaya hani propose yayo ngamhisi ukabala yende mjuhwa tunagara mjuhwa mtume dolando al-imam Azali Othman Banaheri. voilà Alors je vais te dire, messieurs, tu n'as qu'à fermer ta petite gueule. Si tu veux venir vraiment, te mettre à genoux devant le putschiste du monde, devant le grand tueur du monde, devant le grand malfaiteur du monde, devant ce grand pédé, parce que c'est un pédé du monde. shabano wo mimi natishirao duwata za hatu he diaspora siku kirimu wa hadaya ngamu hadayao Tu n'as qu'à aller te mettre à genoux et tu fermes ta gueule. Laisse-nous la diaspora comorienne. C'est fini. mais atakaburugo tuhele la disa yako nabaha apo nzabarindi ni munyengao mtwelewa Président de la République ya kaoze ya traité mwana ntimzima na kemwiti na kemdufu moye heshimu huko mwode maka hadi yewa na wakomo à plusieurs reprises. Non, il est fort là. Est-ce que hubuwe hanya mnukana ya huyo hurongowa kujarongo hari rende manyabonsi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dégueulasse plus que la glace. Kunu Faransa ya ubuwe hanya uchuchu ya huyo hurongowa kujarongo. shabanu yizo izo tsiza hatu hata aswila nkazi turi usu. Alors rentre ces leçons de morale ou de haine. Boba kuka. mais ata grand-père tu jomana ekango ni hiro doni parle dzina langu tudoni parle madzina tujatalanda hubi kwa sababu abahinu mnangarie mheshimiwa hai Kaweda kuka tina uvumbe madzadzina ha. mais attends ngabano ko miktukirne lewa nando ko kamtsiba dzimana Azali nganyi na rohombi Iyo tirohombi. sisi yo rohombi Mungu fulikano wabide kambla simshamrungamani. Awotika hanzani lambiye bon maravan swadaka. Auke maravu ya hoya lembele ya swadaka hata ngofikirinde mbedume wa manane ya siso upasheni. Yare wale kwere hoya hala hata zemfia zabazi hawa wa mtapili ya watsinze raye jafa pinda. La kulli kamem. ebelundi ni grand-père adokozia honi deya Karina uranzi. ngambo kana uranzi Karina uranzi. ngabano ko mtwelo atsena
Amanza barindi ni watu para bazi njima azali yazifanyao almwensi yinu. Izema za Hathuma na Azali ndazibi Bukarabash. Amfwe matoka mtono kati ya mwenje wa waweu. Amanza barindi ni watu para bazi njima azali yazifanyao almwensi yinu. Izema za Hathuma na Azali uzionao Duwana wa komori wa jali la uharumai pilizo. Haku. Watu ujijewa wa handrabo. Na izitendo za tawana wa komori pia yende ya zifa. Préditorisation. Ezema za Hathuma na Azali wazambe ndo wana wa komori wao tingo hulwa ya mzima kwa mzima. Ranzima militaire, ranzima politicien. Surtout des mamiliteri wa assassine wao jour mzima kwa mzima. Hata mpaka na lelo. Garjoi marubo wana nema terroristi wanu. Zema za Hathuma na Azali le maranyi wa terrorize wao watiro. Izonde zema za Hathuma na Azali wanzo wa komori wazione. Sawa hulwa. Grand-père, ngotoe ngaye mjuhua? Mjuhua mtume. Lila Jovia. La yembe ya dodu la ola. Lanzoma pesali jula oranzi ulaya. Takomor, yonde za unraba. Arrêtez! Kamile daula ya haki njona ndongo. Kamile shukuri ya zinjema baka wati mfanyani. Jitahidi na kanizo fenomani. Liwa yinu, si decide nro hinatahe mali hundo jina njuka amani. Kujaparo kana mazaha wamba ndongo zao zilona mradi ekati paniki. Mais cette fois singo tumbo mpaka. Ngamtuyengwa. Ngamjiengao. Nata, abanu ngamtumbo mpaka bondo na temba hazini fane. Mtike mbure. Auka emakati yanu ngwendo wanye hondi dijani. Amanzoni hudeye. Me ata grand-père, karta parole mana salo ngarjumana. Uti subuti hunde yao. Ngamilide yobo bibela mahare. Karadhu numba maji babe semo dopu hautungu babi. Kamemu. C'est quoi ça? Man me majinjo dro hudero. Mimi deja sangarendao na avanga mjodu ngamina chupaki. Dawene mjuhu wa tibatu. Ya jije etupa. Hawara etupa. Kamna urishangaza. Ata grand-père, shatsa ungo tuwaridea? Nyinde matende maridea. Mnyimazi. Asha. Sisi karta paro udea ujori kaza dabu. Hunyi huli dawene mbebe hao. Je te jure, wallah l'anzim. Il a au pas moi, il a un de mno.